rani jakati jarma madam timbi lazima hu ni veho mhono atanga haruma le jeshi la amani na maendeleo la hetia hatu yesa walatishiwa ni manyanyao Wakawuzina hauvirlie mipaka heti harumwe amani na usalama manyanyasi ya zalhani haruma shaisiwa shanzuani harumwe mji wa Nganzale iyo nzuani yakaujiunda harumwe service ya kimiliteri garde côte hende na uve dunia dingu haitendwa shakifujari na mshuma Comores le jeshi la amani wanu wanyanyasi wanu wanadamu hamadasi shema opoza wajoka ati yekale jeshi liwese mnahindu wanjie wapareze media wajwaketi vanu wambo msasa wanu le jeshi wala wanadamu hamadasi ngene mangalie ye jeshi yaraloi hitsoi jana riwono ba Comores riwono yohula farata tosha juhari ni parti jua Wakawuzina yeba vala Wakawuzina muyakanga mwana jeshi yaraloi hitsoi ni maraia yevandu nyinyi maupoza mlio hunu haina wakati mtongo mparaze media mjamkati yeka mjashina maoni sautukivu wahe mwana jeshi yaraloi jukumu yahe yaramazonode ya ungule mindu shavunganyi hunu ngamanzo mjuse wandu wasoparani bahari ngamanzao mkema rais jau shamunyi baraka na razida na waziri mzamanu habari za ndani Muhammad Daud Elias Kiki kamjashida mashemeza jina mtuma Mungu mwambie maraia ukaya wale majeshi wala wanada Muhammad asi shoma bahani abo mbafiniha mwana jeshi wa garde côte haroho hazini hahoda yenda unisa hali zahe waka problemu baina mji na mji shawa kusise amani ndele jeshi la amani na maendeleo la hetia hatu harangwani maraia wa mremme zononde hala hakika ba Comores zoudenza na thumma zoudenza ba Comores henu mwani sani za habarizo zoudenza shayavo ngapvo wandu walio farata wa zinao na wandu walio hunu haruanzo kimaraisi kiki ndwamando mwenye baraka wa seswali rasida na uparaze media hariri juhe yeyesi sider juhawo rendera kefidi ya hanyu yode manani parawo ye masababi ya madami ya ukalazima hu rido moshele zizani na mangali wa Comores na mangali wa Comores na mangali wa militeri wa mwanajeshi ubirlia amani na usalama yakabirlia amani na usalama wa hetia hatu harme service a garde côte shahare ngwani maraia wamreme zononde wamrasua rasua shabu ngabo mapoza wazinao ngabo walo huno paro wandu zebaza matangazo hariwo nzwari jusi vanu majeshi wanu wanada Muhammad asi shabu lelo nyima opoza yeka mu mwanajeshi ya vera mna hindu
ngamjojwa mwafilisheti mpareti mwandisolao mule djeyishi mwambari kamtuele wale djeyishi wala wazalo hamadasi zila roho hamadasi sha watawa wabirle amani na usalama wa heti. Halafu lelo kamtujwa mazaba kama tata mdazi dhukuru sha mkeyuho mpare redahu rijendahu yabo lazima hu sikaubeho mhono atanga hosoni male jeshi la amani na maendeleo la heti ya hatu. Niwapate subira yesasi zamba garzambao ya ukasiri kati banu hezikiriu le sokiri he faida ya heti wajuka utawadi wazaza hatu na wambe zonzo wambe wanzwede mijia hatu wanzwede hemadhomana hatu sha mitodo rejei yabo mitodo juse zahagnu za kitarafu mtona hata mbadutu nyinyi maupoza mlio wijwa hanyu mlio ulaya mitodo njarma ile jubalahe arshivu nejene hamba ze suifambi mwakanizo yabo ze ahali za mrehemlwa mwanajeshi wa Shinzwani do subirisha ze fami za hahe do subirisha wanaziwana wahahe niwambia ukana wabaki harme amani no salama mguya jaileke ema katirlo na yanu mze wa haodu zao ngujiundu harmaze arudhi zampeboni kamnyezi mgabenza alafuto sa joari ne parti jua mke Faransa mdozina na yapo walawa roho shana mkaeti hata usiku ya raia ya jofanya uziro ya jofanya utukivu vehe djeyishi hasekwe mna ijibe wa hae mjuhe mrengeeta ya trene sorti mla mwewandu banga mwana djeyishi ya rema mrubunduki banga mwana djeyishi ya rema mrubunduki hai ima djeyishi kwa naujwa uroha waje mjini hawaje mahalani waje wawe wandu wetina ukana ya wema raia rishia mpaka sha djeyishi ya utende hajafanya inu ambao lektwiri mbadilishiano luha hautea amani na usalama uhaledara shekarba pare rege magari to paren rege magongor to paren rifuzu mro paren mwele wakaya ya bwe djeyishi ngojuka hatize arma boti ya juse magongo na mawe tijau lazima huu warirambushi hata zakili za hatu zije rieleukana mrukaba pare yoti ya mndru yabo yone manaboko miutosa miujitengeza yesanga mjokaya zehazi zifanywao nele jeshi la amani na maendeleo hujamvua upepo zerungozo zote pia waramasewa rumwezingo za hao ile amani haledara miwatosa na miwatosa yavo bewambia kwezi madhomana kijeshi heze na zote pia FCD, escadron, gendarmerie, polisi municipal nyote pia mbirlia mipaka lazima hu ni mjileno utangani ridina mbiye mwanama ya ukaya lazima uenjeze hazi bana fakidin wa mdadabi bana wazalwa manza yesa janari wono tosa juari na ndu mazade na ndu aume ngwa zinawo
Wai parti jua hawakati kawo. Mwana jeshi yare mazo simambia nuba Comores mafotole na eba. Ya mwana jeshi huo ya ungulwe mindu ya nampulo wa uso na vala saulo hafu. Alafu ya zabaki riwoni wa nyanyasi wai parti jua walio Ufaransa warenge brasari wamniketosha Johari ya zine. Halafu Mawudu wa militeri ndia juruhum lo haupeu ya bunga mandama jeshi ya maraia wadowe majeshi. Halafu majeshi werenga pizza na chipsi salad weni kema raia. Hewe nima opoza Comores ngamanzo mribe hedaba ngamanzo mribe hedaba yene mana ni parao nyora iheo fakihidi no mdadab. Nimwambia ukaya zehazi ufanya wao kazi za tataya za usisinde amani na usalama za utangani mwana Comores ulio ula Ufaransa ya baba saa ndo alavi mndru ulaani shetendwa shakifujari ulaani wanyanyaswe parti jua wakaujeunango zinao jana na wanatosha Johari Ufaransa na yabunga mwana jeshi yaraloi hitsoi. Sijao shamguna nikele jeshi subira hemade ya bili yondo ndora base barnama jimshinzi ya lelo ba Comores yetila kimzima jakume yengo ambo sinaude ya mndru njaporo de ya mndru ba Comores yekanga mena jibaba ngabalo na matsala yoshuhulia hawo shele jila hamzeye lojila mzima jakume ya bonga mtoso rini mambieni sangare shele yao baba ni nambaze kweli wansomba kila kimzima jakume hamba hange namdeshe zuna ba bati mambiani ukana mimi yeketi inu keja wanguha yabasauha sawanazeti harmazi azma zahagnu dawla fahamatu rais azal Uthman bana heri yabola launono bo Comores yabola launono bo Comores yede mana boko ripara shahada karna uchililia lazima we mwana Comores rimbenushie yesabuzi yabola fundo la habasa rahani jakaya ngamweshelezoni wakati wa waziri mzamani Mohamed Yaskiki yaka waziri wa habari za ndani wakale jeshi la amani na maendeleo we gendarmerie FCD escadron polisi shaa yeye vahe wakayamba wayambao mamilisi ya ubirle amani ya heti hata le jeshi la amani anile jeshi lazima nishiwe heti nijoka uja ya ukiri bajiri evenma wanuda parsan rubala shandu elokana wala wandu wakungwa birla amani shawala ngo harmaze jukumu za waziri mzamani Mohamed Yaskiki wakati ya waziri wa habari za ndani ya volelu ya waziri wa habari za ndani leo kana ujwa ulala ya batemi hono wakiwandua njie wamenyewa uzima na usawa waho mjiwenzi ya bonga refereshi yao zehazi mfanyao yesaru parsa mivushe garfereshi yao waziri wa habari za ndani ridiri feresheye ya mayanyuho waziri tena rimtose bana Fakri wa mdadabu lazima hu ridire mekoti la hemera wa mjwenzi shana boutwa ulala ubirlio mjwenzi ndro watikemba tabu watidi heuzi hitsoi njemandruvu nondae idarus Muhammad idarus mbiba mbandru ali shamduka jihiba hasana
katulala yesasi sigarveyeu harumam mjuanzi ragale badababi daba walomba tabu hili rijulize owenyeti bainga ruhuda ukaya Muhammadi Darusi mengoni mwa wandu wantaya amani hamza msinadi wandu wamada lazima rudo hambiazo sedina rais lazima rudo ujulizazo mazishi jimla wa serikali nuru elfatu lazima rudo mwambiani yesa hajitolea ili abirlia mipaka ya homjiwazi ya amani na usalama uhaledara yabo ngamrongo hamwe mwe yabo do sherezi za kwezi mtukufu waziri mzamani ni ustahiu Muhammad Daud Laskiki ya ukajana wakanaeti wakajaishi shaukana mamilisi wa uhumbisiza ya amani haledara yabo lionelo kana ujaudaza samahani kana ujaudaza yode manaboko waziri wa habari za ndani uliolelo mzee watu gari utosa hese juhudi zao dauna mesolomer abunganyi wenji sheka tudanambe o wana wao mjuahenzi wantipia wadzaya manino usalama uhale dara yabo tujo kama ngamto resulta zabaki yesango wenji shawawo waudu hundreso wabulelo na wafukuru hojume kasketi ya waziri wa habari za ndani mtukufu ulio leo yabo mwana mafakihi mzee wangu yestilaho neke hanzi handrondo hamadi namna kuanzia hauonesa ile amani no salama utanganye hamadi namna kutanganya wana wa Comores waliola wambe ukaya mido udikwete muleo wambe ukaya kwa mnauja udo zina na yapo wala wa roho kabana uja ulo wa mwana jeshi yafe wadoka wandu wafanya seremoni unu na ujusa wandu keko nisale tanga la mwana jeshi ya ulo wahawali ya ulaya dauna tosha wado zina ndombolo lazima huwa na fakidi na mdadabi ulaani yezi choda zira lazima ulaani yezi choda zira yesaru wano mpao hafanya hauzirani babititi katosha johari ne parti jua mjokari la tishwa roho harmashe sosha dzwani aruma na jeshi ya karma service ya garde côte ya ramazononde na masoha ya ulo ya hafa shamjoni madozina mtuma mgo hangwe na bano mwambio na hadisi hamwiso vanile jeshi linu banda udo nyanyasi wanuda birlia jana Ahmed Abdallah Abdurrahman wardo birlia Ali Swalihi ardo birlia Tak Abdul Karim wajabirlia Azala Thumani wajabirlia Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wajabirlia Kililu lelo birlia wazali Mawudu mkino birlia rojina yenyi nyima banga manzao yensi mtokata usofedha hile jeshi mkanta usofedha hile jeshi na abunga manzao Mawudu le jeshi lihime limbirlieni hai van le jeshi wanwana da Muhammad asi wanwa nyasi na zinuraba wanu pia wangu zinungao yesango na telefoni ngwa dungao zorambao kalelu nyima upoza mlio hunu kamtina wandu wa wafedhehi wa warenda tindu isotine le jeshi hewe waudu andi sabalo birlema maraisi atalelo Mawudu mkino birlemda jina na yabunga njuma usofedhehi le jeshi na utatartibu mdanganye le jeshi nyima upoza hewe ngari mwambiaoni yabo wanama wanzano wangu majeshi
ngarla hanao hanamna njema na mwambianu kana lazima huye subira ibaki sijini vele mhuna tanga hamara ya mwiso heze mbazo ntipia za kijeshi amani na ihaledara harumeti ya hatu wana wa Comores lazima hu ke juma umonisani yezivira harumeti ya hatu hata mpaka da yabo